Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. Je vais commencer mes propos en pointant le doigt l'ambassadeur français, M. Sylvain Riquet, qui avait appelé les candidats au moment où on avait des doutes comme quoi le criminel Azali ne respecte rien du tout depuis son enfance. Et ce dernier a osé entrer dans des affaires internes des îles Comores en disant que moi j'appelle l'opposition à participer à des élections. Or, il a su très bien qu'il n'y aura pas des élections, mais c'est hold-up. C'est-à-dire c'est une mascarade électorale, mais vu qu'il est là pour foutre le bordel, il a osé appeler. J'ai posé la question. Malheureusement, les pauvres Comoriens ont pensé que j'ai osé dire ça ici à Paris. Que tu imagines, monsieur l'ambassadeur Sylvain Riquet, un jour qu'un ambassadeur comorien à Paris ose dire l'opposition française ou des candidats à leur dire de participer ou de donner des ordres à des autorités françaises. Quelle serait votre réaction? Et toi, tu as osé à appeler les Comoriens à participer à des mascarades électorales que tu étais certain que personne ne va respecter. Ni les enfoirés de la CENI, ni les voyous, les vieux cons de la Cour suprême, ni les chiens de l'armée comorienne. Personne ne respecte rien, puisque sont tous dans les ordres du criminel Azali Assoumani. Donc honte à toi, qui vient d'un pays nommé l'état de la liberté. Et tu viens foutre le bordel chez nous. Maintenant, qu'est-ce que tu dis? Tu as déjà entendu un simple secrétaire d'État à avoir tout le pouvoir. Or, c'est un pays qui a une assemblée de députés. Mais moi, je le disais depuis longtemps que ce sont des pains, ce n'est pas des députés. En comorien, on dit Mikatadip. Si tu as pris le comorien, tu vas savoir ce que je suis en train de dire. Donc maintenant, tu es là puisque tu as poussé l'opposition. Et comme ils sont très naïfs aussi, l'ambassadeur a dit il faut y aller. C'est pourquoi Azali fait ce qu'il veut, puisqu'il sait qu'il n'y a pas des opposants aux Comores. Et tu as raison de dire ce que tu dis. Moi, j'ai fait 10 ans d'études universitaires et académiques. Je suis rentré chez moi, je n'ai rien trouvé. Je suis venu en France. Donc moi, c'est fini, ma vie. Mais moi maintenant, je suis prêt à mourir pour mes enfants, pour mes petits-fils. Même si ma seule fille est française. Mais les filles ou les enfants de mes soeurs, de mes amis, ce sont nos enfants. C'est notre pays. Et il ne faut jamais intervenir à ce qui concerne les autorités comoriennes. Monsieur l'ambassadeur fait son travail comme chef de la diplomatie française aux Comores. Mais n'entre pas dans des affaires des Comoriens. Vous n'avez pas honte en disant que vous aidez, vous contribuez. Quel développement vous avez contribué? Même dans la capitale, là où tu vis, il n'y a pas de l'électricité, il n'y a pas de l'eau, il n'y a rien du tout. Et vous allez dire, ah, on va vous accompagner, on va vous aider, on va vous aider. Attention, on a eu la chance d'aller dans d'autres pays pour faire nos études. Donc essayez de nous respecter quand même. Parmi nous, il y a ceux qui ont fait des études plus intéressantes que vous. Cet hypocrite est là, il ne fait que voler, que tuer, que chercher là où on a cuisiné du riz et on a égorgé des cabris pour aller manger. C'est un enfoiré qui ne fait rien du tout. Et vouloir diriger les prières par la force. Au moment où il ne sait même pas lire. Et j'ai peur qu'il fait même les ablutions. Parce qu'il a des poches d'urine et du caca et il veut diriger les prières par la force, monsieur l'ambassadeur. Il ne respecte rien du tout, ce voyou. Donc, je vous prie, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, de ne plus entrer. Je sais que la France est un grand pays, je sais qu'on est en France, je sais que vous pouvez faire tout ce que vous voulez.
à tout ce que vous voulez. Mais je suis prêt à dire la vérité parce que je ne vais pas faire comme les opposants qui sont ici en France. Que vous l'appelez, toi, tu es, monsieur le ministre, tu vas être président. Attendez, nous, on va vous appeler. Toi, tu vas être président. Tu vas... Non, non, moi, personne ne va jouer avec moi. Moi, je suis déjà mort, je suis déjà décédé. Je me considère comme je suis décédé. Donc, je vais pourrir. Si je suis décédé, je vais pourrir. Vous pensez que les Comoriens sont vivants là? Même pas de l'eau à boire, ni d'électricité, ils n'ont rien du tout. Et là, tu accompagnes Azali, tu appelles les opposants pour participer à des mascarades électorales. Après, tu as vu tout ce qui s'est passé. Et maintenant, tu dis rien. Tu dis pas, ça ne se passe pas comme ça, monsieur le président. C'est pas comme ça. C'est pas des élections. Tu imagines un jour que ça peut se passer en France? Jamais de la vie. Et vous voulez les biens chez vous et vous venez dans nos pays pour détruire. Mais là, vous voyez, et moi, j'ai confiance. Comme les vôtres. Les gens qui ne croient pas à Allah, quand ils décèdent, ils retournent vers Allah. N'en parlons pas, nous, qui sommes des croyants. Et le bon Dieu nous a dit dans son Coran, Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wa laqad ji'tumuna furadan kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum. On va tout laisser, on va retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on n'a pas peur de personne. Vous n'avez pas honte de dire que vous accompagnez, vous êtes le premier partenaire d'un pays qui n'a même pas de l'eau. Allez-y regarder à l'île Maurice, allez-y regarder aux Seychelles, allez-y regarder au Qatar, allez-y regarder aux Émirats, allez-y regarder au Bahreïn, tous ces pays-là. Et ils n'ont pas de pétrole comme nous, ils n'ont pas de poissons comme nous, ils n'ont pas des arbres, des fruits comme nous, ils n'ont pas de... Tout ce qu'on a avons, on devrait être le pays le plus riche du monde. Mais on a eu la malchance de vous rencontrer dans notre route. Laissez-nous un peu... Combien de coups d'État vous avez fait? Je vous dis que moi, je ne vais pas avoir peur parce que moi, je suis déjà décédé. Je me considère comme je suis décédé. Mais nos enfants, ceux qui sont là-bas, à chaque jour, on voit nos enfants mourir. Nos petits frères mourir dans les eaux, dans les océans Indiens, dans les mers, pour vouloir partir, aller se soigner, aller se nourrir, aller survivre, aller faire leurs études. Normalement, les pays qui ont des gens qui se déplacent, ce sont des pays qui ont des guerres, qui ont des pandémies, qui ont des... Mais nous ne sommes pas comme le Soudan, nous ne sommes pas comme les Palestiniens, nous ne sommes pas comme l'Ukraine. Mais pourquoi on fait comme ça? Parce qu'on a un voyou soutenu par le président français Emmanuel Macron et leur ambassadeur. Ce voyou-là n'est même pas capable de donner de l'eau à boire, de donner de l'électricité, ni enseigner, ni traiter, rien du tout. Qui doit foutre le bordel? Il a pris notre pays pour aller diriger les prières, comme tu le vois. Il a pris notre pays en otage pour aller manger du riz et du cabri. Mais il peut acheter un cabri et dire cette espèce de sa femme, la cuisiner, s'il peut cuisiner. Mais je ne pense pas qu'il ne sait rien faire à part manger et danser. إذن أقول أن أي حاكم يساند any president, any dirigent يساعد هذا المجرم هذا القاتل هذا السفاح والله هيندم. Je veux le dire que tous les dirigeants qui soutiennent le criminel Azali Assoumani, que son pays soit comme les Comores, que leur peuple ne trouve même pas à manger, ni à boire, ni se soigner, rien du tout. أي حاكم يساعد هذا المجرم هذا المنقلب هذا السفاح عثمان غزال. أسأل الله العظيم جل في علاه أن تصير دولته مثل جزر القمر وألا تملك الشعب المياه للشرب والغسل أو النور أو الكهرباء أو التعليم أو العلاج، لأنكم تساندون هذا المجنون هذا الظالم هذا القاتل هذا الفاجر هذا لا أعرف كيف أوصف هذا المجرم السفاح عثمان غزال. لماذا تكون أعداء جزر القمر؟ هو حكم جزر القمر أكثر من 15 سنوات ولم نمتلك أي شيء. لو كنتم تحبون الشعب القمر كنتم تقولوا هذا لهذا المجرم خلاص
حكمت جزر القمر، دمرت جزر القمر، قتلت شعب القمر، نهبت وسرقت وظلمت الشعب القمر وسجنت. ماذا تريد أيضا يا عثمان يا مجرم؟ ماذا تريد الآن أيضا؟ أنت تكون رئيس لكي تدمر صلوات الناس؟ تكون رئيس لكي ترقص وتأكل فقط؟ لماذا لا تبقى في إدارة في الرئاسة بيت السلام لكي تشتغل ولتعمل وتوظف وتتصل وتخدم؟ Toi, tu prends ce pays pour chercher là où il y a la prière, pour aller manger, pour aller danser. Pourquoi tu ne restes pas dans ton bureau à Beti Salam? Pourquoi tu ne travailles pas? Les téléphones, les relations, tout ça. Pourquoi tu ne travailles pas? Et ces enfoirés, ces imbéciles, ces idiots pensent qu'on aura une émergence avec quelqu'un qui ne fait que chercher là où il y a du riz et des cabris et là où il y a de prières pour aller danser et manger avec ma femme. Quels sont les idiots, les imbéciles qui croient une émergence comme ça? Vous pensez que les Jeux Olympiques qui se dirigent actuellement ici à Paris, on se réveille, on trouve les Jeux Olympiques? Ça fait 5 ans, partout des routes, des autoroutes, des hôpitaux, des hôtels, des terrains. Tout le monde travaillait. Et maintenant, on a recruté pour le travail. Le Comores, il y a quoi là-bas à part danser et manger? À part danser et manger. Et vous allez dire qu'il y aura une émergence? Vous êtes bêtes? Vous êtes bêtes? Vous ne comprenez rien du tout. Why you help this criminal, this killer? You know that is the president since 55 years. He is president. We haven't anything. New hospital, new auto, electricity. Destroyed our country only. Don't help, we say. Don't help this criminal. Azali is not our president. La hawla wa la quwwata illa billah. Wakwada jori saidi ya hauka ekawa ono watone maji watone mweje watone msomo watone unono kwa saidi yao ile fahavalu ile kafiri ile aburaha oskula tambe e notabilité gele longa mjuka bahiji mna sekretari wa maji yede ujoka utarumuyenti ha kwa joka yanu malaba ha wawacha kwa watu wapisha maile na mituzi na peleke na boga wale wado yanu masera yanu majini chimabia nuka wallahi tiparuka uzungu wa mtu bahimba bawo hanambia ukana ba mumbeni hamba boma ebanu wonwana wanazibutala wallahi landim japoro dwa zeli kalima hilo wanu ndwana wa hemajini emajini warero yo wana hauri jaru wazingara warongo watu wende zao wana wana majini bahia mimi ngamkazi ukana wana wa Komori wanu e peuple ya Komori namna iliyo wallahi tukabideni jo mzigara andro mzigize ntona nziri kuangalia ndo tungalifanya abe eni bantu rangalia damu yao basinga mjo hunro wenji zila asiliza nkima owenji zila asiliza ndema owenji zila asiliza magorili owenji wanuana wa majini wanuana wa wajini bahari wanuana sumbiani e peuple ya Komori ntwa mile kwa wanuana damu swafi ngamdo mokotia mulidiani e ya mfungiani e ya mhidiani to wavuriza ngoma za majini yabo wado jijusano jiwamba ola wabalokwana kahunda majiwa ele shongo wadungo beseba no ndo umya basa inu bacha wadi wankama afika bati ushiyo vushela mtima o wasa wacha wanene hawezi wanene hajemtate na tamra wana hadisi mlaja zamani yana wakati mruto de gutembuka tsaka mwambia ni mjo hadisi ya mtate mwinza kwa mtaju amnabi era nje hadisi ya mtate mwinzi akamja yiju wano wale utambalia amnabi akamja hadisi ya mtate mwinzi aweke kamja yiju nabi afai swali na ate swafi na nafsa safe jina lao bago tukatunga mtu kwa ujinye ulimene ledo mweba inle ndalibe elinzina la irini safe munji yando shay snafs amaru azya kullu nafsi na ile
Kabo mzazi enda supermarché bwa komori. Hede bale nda ono mnabo totachiro dukani o supermarché hula ngamada wanu watate wa Rome wadungo chao hibia wandu hono. Aone mna mwana ola utsomangalia hamdungu utsomangalia. Mwana ola amba zabadu mama bomtate undungu harumwe supermarché. Banungo tsondunga utsonangale bomtate za jirito. Banuga mama. Ngamono gotofana ni mwanangu. Yafariki ngasina miezi miraru. Mguna mrehemu stamidi bo mama ba Mwenyezi Mungu kwacho doni waza ukamide mwana. Isa kweli ndo waza ukamide mwana. Ndo kawede mwanangu. Merci beaucoup. Tsondrubi basi bangi tsongoni furahisha. Tsondrubi za amba mama basi ba ile kalma ilo ngeli tsongoni soulager soif. Ba bwana wala kusaba mama. Mzaze wala arageta kaya zizitsano alafu ndengo dozahe hamba amazoni ulahe kinga mroho bo dahubini wala mdutso nirumiza wambe mama basi bwana wala kule zinro mzaze wala kuroba mama vahimza zafanja ambus oh mon fils merci mon fils hein? Merci mon fils merci d'avance mon fils mzaze edeza Tiale vale bwana wala jawala ja urego zinru alive zinru za hezika janna mingo mitanu ola hatsanganya ze janna mingo mitanu na zinru za zizi tanu mzaze wala zihula tsanganya ulive zizi tanu na janna mingo mitanu izili zizi tanu na janna mingo mitanu zinru za zizi tanu zirekado Mzaza ho amba ware mwana hedo tukauliba hatu wakata kabira wanu mbusu wala humtusizo mhono ukama. Iya madodo. Mzaza huwa mabari. Mwana mzaza sinema. Basi hari bwana huo. Nandino sikiyo bwana huo. Ata mzaza yekampara mama. Yamba. Tata, quelle dit la maman elle est traumatisée. Attends, tata, quand tu me parles de ça, jamais que le calme la maman qu'elle n'a pas de nier, c'est désolé. Mbula lo tunda bo. Abongebo komori. Emania Fati huyu ambaye de warumo. Kajaona mria mtina itu isoka bufati ngaricho huwa ufe. Shampiye mechi ya hanye mafundi wanyu. Swaliza tende bo imamu yabo tende. Na umjwa kana uonge na sashe za kojo ngutozungulia. Hauka wanrupia washisho pisi. Wanrupia wasimishipa na mapuzio. Kwa mwana wa tija komori jatu uzisiwa. Tuzisa mjomba wangu suo hafungu na mrehemu. Sababu mjomba ngeda. Mjomba jirani. Wenge mali emanu mali onge yama Angleterre ngwana matawi bwana mnaino asheba nwaja to bibu iho owalozi wanuneze pare mbi wandu asimishi pa unupia ufundi fahari ba huomo manga mruka do huma manga alafu wandu ndo mali abo docteur ebaneze machine hizo kamja yero anzima hunu shangizo mali pia ama machine za dawa kawawe ari machine Samba ha gebane mishipa yonge yoti operation na ramba kabati mwenje ko mori kabati jao uwo mdu ko do afungwa zikabaya atopara ke unu miduni hunu karibu no hema gungu no dingoni atopara koma kapwani atopara kotini hunu avazo makushu atopara ki abo basi endrabi hayudo yabo ona buru ngwatsuko wa ho place ni bazima wa rejo place iyo bebe tsiri lo komori hari mdu kuli so paraki na banu mitsi paro namba paraki na zo skuyo ke turumana uli mdu paraki mitsi e bateke njala sa sheka orange Allah ti wono mdu bani hangu wode bana bana mshwahi mjomba uwo ya lo mmali mdu bani hangu ungebala ka ula mba paraki alafu mudo temari hamali ke mdu vrom singo njo wito mbwani hamvu onde ukaya mdu nazila wandu walo atitimrado do mna butamsi ba ula ngitolele paraki yo pijem na mare ha Ani yo fanya joy. Unike vangu mazoni kemrume vangu ni fanya vangu. Tirenge babi hapo tili wabuwa ibila hibati be marumbu yanu yatuka ya roho ya tao. Tikanso bada oni sanza njoda honi yabo. Ama vantilateri woko
tizukushiyele le hawa taranzo siku hiyo wallahi ke balomba inu niko tujotsa uambe sen no mvinyo na bangira hana paraki banu beseze embabiza majava ne bazeze zilo monika zina uroha baza suro siku hiyo zenda sasa ranzo siku hiyo wallahi ke mndani rumuna ule paraki mtsanda ni mlapize rati alafu unaona mndugu paraki mia video magali ya jauno magali namna tuko kai andra hamenyasha itwa Mwenyezi Mungu ataleke habono ende arengela mone zinje ende harumwa twara buya batoro mono poshana toweze la mone izo adozitie ko ando akotara bwini ho pia ratsema gitari nezindu yoro bo pare ndaru ikoni yoti ono yabo yoti kawo sikabona shezo ahumali mintuju asha antwabezo na mbilo wallahi tambilo zero goizo yauka endi niyo fanywa ekanga bo technology na ngozindu aji Allahu alam shantu kahaba izo na mbido yaukana entile shambani ketu tundwa eza hangu minga mtu tioneze firigozo la pitali tioneze tada tione mishana amjokana wajuka je Misiri ya jo Egypti ya jayone mishana hamba mimenge tijo kubali na da dolilio mishana ni hunu nikenti dolilio mishanani auke mishana ya kawo mishana komori boko yoke odonjia eshosho to balese mbio baboshe yo itwani shita wana shitishe bonti shele mabu auke mabu ya janga nzu ya linde ute baya rank yotinti wana mtu ne majumba ya ifa mtu jale la pitali ya mbange wa hao ila itele ndo alojia ya ufiraji na ulevi la pitali wana zita lagiza da echo kabzita huli bata bibungonda eze scanner eze radio eze lagiza zika utapata lagiza da abuga basikazana beit namnu msajja wa komori uli wa basainu kamtuka ukaje mndu odahoni naendelea miswira ambao helimi zaituni zuki wangu woya tuhaba leda one bwana ola wala mna nangana tijimunda hubi ato bwana zuki wangu wola atuona emdo hayona ngeno msi waki gusi waki bwana mmoja wana mtola marango atabasi alafu zuki wangu wala tengele yangu angalio mtola maundo ile kule msi wakahangu simdana ndanje wana msi wakunda huyo ezajiriri ale bwana gusi waki Sajiri msoki unuda huyo undowa ndo msoka nguranga kwa soka bana bana mde hazula ni ngodo kwa msoka soka banguno jana kwa soka hayo tutaficha la bude basi wando azima bwana wala mduki amie wala abantu boko inde mana na bokana wallahi ngabo abantu boko tuka lazima wadore mweda wala ufanya analyze warangeda mweda yutunto ayongaleo kana intida miyajini au inu nusombiani au inu shetwani ya ziraruni au linu sera comportement na bandu ya wantu bako haizo ezajiri lelo jinde zidiba na mwedeba rafati huro wana roaju entisa irendwa au kenge mdamdo ya jise kataji secretary mna secretary afanye decret ambe wodo joka udirije kabati duraudi saba na haramu amazi au dazila baduri mabashan wana tumsisane sira basa ambana mkau ushide bwana mdamdo jise na mna secretary mazi ikiwa alikaba na uparu tofanya ndo pia ata premier ministre uange kapteni mzauzea basa re penalty re kufra re touchire re vendo pia yede uzipu basa Fatiwa isarende maso inani pia daide udirisha basi zikashikana be assemblée kama chika kavota ma député kama chika kavota pa ministre kama chika kacha azali ado amba chika umbe haja na jaja yede uchere wadunga abo pia ngutana kana da ufana shanya na wizanya na ramwa mati na ramwa rungu yaba jaona na mwedema pihe mdomlisa shanga mina swala nanzoni uzise ba juziti ono mnamazanga tuo mnashema bese bala yeye atakatudoka bale usikusha ngoda bina rondo humota ekengolembe atse no firana mwedese tsemani yo yemana mtojezi mama ya hindi sikasina hamu ya hinti ya hatu sikasina hamu ya hinti ya hatu banunda abolenda rasoma rajarilona hamunensi ya hatu na masera bokonyinyi bora mtona bapo mteterimle abo basi ngamtoka kama bala ule mengo hanyu sawurengele nyinyi shasi wandu rajua mwezi ntiza hatu rajua rakahula rakahuno raizuzo ntipia rionao ule mengwena mna ulio mwezi nti
harungu ule megoti pia kalele ya tsajuha yantrona azalika jala kwa ya azalika jala kwa ya ngamdu mtanka ya bwana haramu aina mdu azalika jala kwa ya tikata wabesebale kaja paroti ya msioka nanyi jaula kilonu jau ha ngena mwambie ya azalika sina mahashe tijima fukar jima hashenda kaja roho aeroporelera lazima ya roho waunda bi damine wanidunga azalika sina maha tijishenda kaja fanya babala bunjili yo monti juwana ngone bya msiya bomala bamati kaja salisa la kurunefu alafu nje kama ndani mwe vote kale jaje machu ya mati ngafikiro wa msiado gasina mahakabika biba nudo bujwara hotel ya sali ali bwana haram ngamdu na rambia ma hotel ya liyo ya nuna rambia hotel ya sali ya liyo ya Yeye de masera ya mwaka uja Faransa onro jodo fikiri nywana damu chasi sibora zala bani indeze ham chasi ndem na rakabo malaba mati wari wana watu wao bora kaula rakahuno rakana ndina basari jari njahamu bora helele yemshensi wo rizojwa shini shumbe rizojwa wo imri ala davi inde de bana ranjahamu inumka uva kushu no lega bwana haramu kwa mone yobese jikamina mahami akali Yomkova bonde na matwatingo ni na muvaiza kushiza mati inozungulia. Habari wacha Faransa wangoneze telefoni wacha yimkada wakati rakarumeti hatu. Idimana bukana nyi wana wa majini. Ina bata janze kiwana kujajarunga ebani jau. Na mwanamwambia azali ya jiarambia mala solisa au yarambia hotel ya liyo au yarambia mvio pashi yao uko wana baike ngudo rukaturanga tiyo piriti josiju shamu ngodo harumanti ho hawala la katila ala hadu ramba azali ban Allah flejo welele mafava luna malaba emala na mada hunu bobo o malaba mazi enyinde nda kwa konyi mkaze se kofiana ze torusho ne mishwara ne ze koshu o mabawani bala kabodo male baende shamala na mada hunu yoti mahala ni wandu mada nyima majoparo jo hunchi bambese engemo de jamala na mada hunu mtojo ibe masutune mafurusheti mbale mo desan tobori mo de mwalale bo ba unu pe wandu kwa tawo haili mu hamsomo wandu ko tobori mo desan bo mafafalu ko nyao yokana azali wewe utaona azali utaona kana chawa azali mtu kamfanya ena mtamsa zanyo adala renge adala fanya chao le matamba bizangu mfa mse wada hubini ebale marché soleil mo mahule babiza maindina bomfa tamwe de sang baindwa zakatira disa ufa banu ino yibwa Marseille costume ino wallahi ino yibwa Marseille Aula wala kuwata illa billah. Badi si uhelelea. Ana suruto jakto heleleze fidia neze nusi. Ziso ujwana kabia busoda hubi. Angalia bo na mwambie mafavalu yanu. Anafole swala ngilo banu. Ebanu le favalu linu da eno wedi wanu kwa mzungulia umdade na banu mwaba msamrengeti. Ebanu kwa mfanyo kampanya atandi. Ebanu kampanya hanyu inuge juka wisandi. Ilo de lesu ala nangazoni muzi serivan. Mwaba mrenge nti. Mwaba kamrenge zao. Mwaba nyi ujo ufanya chao. Gebanu. Ebanu kamchuka mtimi gamchuka uzie kampanye nundi. Banu kamchuka kamjahunda halafu kamchuhunda ruku masiu hapo mahibanti. Gamanzo mtodo juha mwencha mala honi mawantu. Enden mandako hunda nti bo mala bamati. Do mtodo juha nuzungulia. Tiyo undo hajendo wo machui. Mwaba muhundu voti. Ngena mkenti mude ntibo. Mwaba muhundu enti. Bamimi bona tukaputani firwa. Wakati nafanya za tana jana koza. Tijati kufanya hazaru mali shirika lino. Namoni. Tikafanya hazaru mali shirika hilo. La electricity. Nione siwana nifanya hizo. Watino aeroport bo machui. Watino aeroport. Wakati rakauro mpira kautaramba oarizawa ba kwanzo risome kwa tuta nenda rumahindini. Filele jo hunde
wafuma to na kazu zi aringizo Marseille na tida ubi ezali wakijana bokaja kanja jenyo wallahi tilabi wani wandukan azalala waya jeiho shamba utijeba karna ushindo fanya baye katira ndamali libale zembira Mwenyezi Mungu anarendera hechi na rombeze ndi Mwenyezi Mungu jali ari doendano huja tena kamungwa benza yaranzishie hechi ngene mtoba ni mwede mwana bona masera ba egeti mparsani ntojo mzingara ni banu nimfanyeni visit likakomori kaenda shuoni na urampira yo wakati yote kwa paratieri yari e 14 yo l'équipe ya Ibembe ni ya mwana Abdullah Fevu tayo dargemer bitor inurire me bushini 5 wakati ambassadeur dia hakaba arumwe e machinu bana ndinate ele bida la mission de sélection ya Komori para ka urampira nyinyi mle wali abasaino wana mafafalu wanu wawidi na ufiraji na ulevi basi waitwa ya ambassadeur ya dia Mwenyezi Mungu na muhifadhi wa mlibendo ba hanaanza hanistehi wakati ka ambassadeur madame Aji Itandra Muhammad Ali Di tutali ya mafafalu undo mori sio usiku na haja na kauniko na nikomdai wakati rala ho selection ya wa Komori kama leo ha yo de selection wakati ralo Maurice wenda mivan lin wan wenda mi wayati wangu wati uvitaru mashioni na mtoma la fakir jawana kamrongo ya buka mambo izora soma sa yo Komori ha wange emazamba ne zinkada zidiko mchabani zejazara we daula yake kajaja na mdambi yelo teli ya liyo mjomone kera solera mrina abo akangu utona kan inubu zidu melatu we Alexis Corbière we de ya tu paroli wa Jean-Luc Mélenchon we député Saint-Saint harudi havuti waten wa upia tika wao na sababu denti hatu group ya hoana da mo upia Ethiopia ya mabunjilio ya husu e France Insoumise no ili ntoma biamba zanoko za Komori hatu amumwa nero ekamdeme Alexis Corbière ngamto parisa Flelo eti hatu ketina maji ketina mwenje ketina msomo ketina unono jana ngabo mwana mama mwiko ni wani vuba misa ambari jusaka sequence rijusaka bo junei ebane tinu ngo bo junei ebanza bari bo junei ebande urede bo junei o torenge ikoni base na mna yuso edna mabeni tsona man banu ko brege tinu uirene ngoda ziwi bo junei tsa parise zire wene zinkada ne makukuba achakanza detesa wandu ba uso ha ukatujwa na ume katujwa na washe katujwa ya numa jini katujwa numa zetwani shabas loto jantori paso sheitwa Dr Morsi osiko ya ula wa hafa tuwa ya tikauli la tele hata mwe manifestation ya Trocadero ya hema Egyptien wodo ntom jua Dr Morsi atom ni jua ko jambenti yangu ebanu inunga mlidao amani ya henti iroma oni wai nateli lemba indule lo ya tini nzebo ta wine wallahi utungwa Mwenyezi Mungu kwa tukubeni habana utungwa Mwenyezi Mungu utobeni harumeze sura ya hizo agaba ndo na shahawa babo dungo ulamba iruda ona awazade za shahawa babo seraka mwazade wano hali ha mzade ujukanza hano mba ubula ina woi wamzade ulo hali kabisa kidai Allah la quwwata illa billah atemna kamenke hamamna rutu atulo babala mwawu linende hamamna rutu womzoti ngo utola mbuzi na maidedi baronga mwana ubanya ukanyine mabiru mjabo wanyibo bihaki bana tegola namdale banu mdo bamsamvoti wo mabaga manzombe ndo no emergency namdale banu mdo di woso ndo ule champagne mbeti legend la buri Allah la quwwata illa billah ilahi amange watukufu mwambia wanibani yokana Raduka hiwadora uwa sha izoramba azalika na ujaya dirije swala kana udirije izoramba ngalifanya urifanya izoramba ngalifanya urifanya azalika taswaliza la kurref na msurumene na mjuhemuo na mwerema hafe kaja swaliza la kurref rizia kaja amede mfanyizo mtuko fanya kaja subiti ambe loteli ali kajambe volia chao
Ndio bisikasali ya chapa ya dunga Ethiopian Airlines o atuka watu jori telefoni ya ranzi komoruka wotu wangu jo hiyo shango ndo zungulia ula ataka watu jua avyo ikati sana na usa shenda za masihu ebangeda hu ngo abasati fumje mdomba kengo ndia jajo huja kama tu mzia tiswalize mo beruka lesila mudo binansi ngiyabo nyimloko mori na mdaze mudo siwa mwabanga jaru mwa bwana sha wanrupia tisawa amwede banga mjojo mdobweze hanyo abo we bali mpala pala ja domieza ni koje abo yamba na mje mchanche mema chanjo sana na mje mchanche yede mbakishani bwa komori comportement mdoni yezi mgojo nikeza khair yaribarikishe yarangamizi zo wanruan nyezi muna janle wanru siasa wa komori wakena haya wakena umurua ngunanze notability ya komori hise valeur ya hada na mila ngunanze ushababi wa elewe o wandu wanza ono watu wanza ngunanze wazade wa komori wakena bairumbi wakena ubinadamu sabo wezi wa hemitsango jana tionesa video ya hemana membajini yenda lole mwana mshwa hatu ya juhaida zahe ya kajeda zahe basi ariuda hibi dhahabu amunge hapo onyo mjiwa wesawa niko zetu amana hizo karlindao hizo wajo fanya rione arjo to wari mambia ni okana mrulolo handrongo ne mafundi pio haba nganze deze suraya haude zemali haude nasaboje yeso na mtume sallallahu alayhi wasallam hamba mtume sallallahu alayhi wasallam hamba tunkihu almar'ata al-arba deze mali neze suraya ne nasaba ne dini bahi mtume hamba mimi surtout de dini atanganya zonne alafu uno mnugulolo mrumshe au mrumme asibabu ngena papier olangulolo mrumme asibabu ya ukafaranta olangulolo mrumme katujwa wala mrumme katujwa ya mrumshe katujwa mrindi ni mabayanu yanchi ya rumwezi ndola hizo na hizo deziliva za husu wandu watutu haizo watukufu na mkerati wanahuka na baraka njwezi jofai oana na haina mrumshe baga wanawashe wenchi wahunda nao taabu warumwezi ndola za hao asibabu ya ukana ngwa tungwenda umbiziwa nsobeke uparolo lwabo basi nso kabati ndola eka kabati mbaba yatowe idhini hau emwanyanya mbaba hau mbae hau emwana mba haho la nikahu kabati ndola illa liwaliyi amr badi eka gawena mwana mba hau mbaba hau mru yabo yatowa idhini sino abo kabati ndola yabo shele samahani yabukozi watukufu ngelazimu hiyo haina mndu yaone ubinadamu yaone esheo shahe fami na izopia mdatona mwanamume ambago ya mlole ukaka mtujua eze tobi ya zulona wanaume tuo mndu mmehare ngwaida njada honi enda hibiye mndu mshehe ende hafanya nogo boko zakina haramu estabu izopia zijange zijirio marikerathi watukufu kemndu wanzo ya lolwa ya tunde na mwede matunde mndu ewe mumda huu ewe yofanya hindi ewe yeje ewe ye izozonti pia gizo muhimu sino mndungu jojitwa watukufu wandu wika yao wafanya madhambi matiro ngarjo kufanya darasa watijoisa tamaye ya ukabanu basi walevi wandu waleze amini wandu waihaze nadhiri wandu wafanye zina wandu wafanye dua eza ngo zikobangwe madhambi ya ndo godazivi sema ulu ngarjo kufanya darasa rieleze zango izondo ndo Mwenyezi Mungu jornikeza khair kama wapenzi yarini kwa wandu wajoho zono wa Komori wasikinie wakena maji na mwenje na msomo na unono haina ndo za khair za lugha.